سەرۆک وەزیرە عێراقê piştî 12 salan cara yekemîn serdana Sûriyê dike. Ew jî bû şansê Mihemed Şiya Sudanî îro li Şamê bû li gel serokê Sûriyê Beşar el-Esed jî civiya. Serokkomariya Sûriyê ragihand ku di civînê de Esed û Sudanî pêşxistina pêwendiya di navbera her du welatan da diwarê bazirganî ve guhestin û pêşesaziyê de û şerê li dijî terorê got û bêşkirine. Piştî civînê Esed û Sudanî konferanseka rojnamevanî saz kirin. Serokê Sûriyê got ku pêwendiyên wan li gel Iraqê pêwendiyên dîrokî û bihêzin. Serokê Sûriyê her wiha eşkere kir ku hinek welatên cîran bi awayekî rasterast piştgiriya terorîstan dikin. Beşê Iraq û Sûriyê ji ava Furatê didizin û ziyanê digihînin Sûriyê û Iraqê mebesta wî Tirkiye bû lê di konferansa rojnamevanî de Tirkiye bi nav nekir. يضاف إلى ذلك أن بعض دول الجوار تورطت بشكل مباشر في دعم. هناك ولاتين جيران بأوايكي راستراز دستيوان دا تيروري دا هبو جبرهن سدمن سياستين برفرهبونا دا صلاتي يانجي بيرو باورين باشكتي هروها دزينا بارا سوريا وعراقي جاوا فراتي تيبون برچيبون چيبونه جبر روشا كارساتيا برهمين چاندنيه و بلافبونا نخوشيان اف بشک جوان خالان بو کما بحث کرو گلک خالان دنجی وکی دزدریجیا سرولاتین عرب وکا فلسطینی اقصا و پیروزین مو گلک تشتیندن کو ربروی ولاتین عرب دبن هروها ما بحثا کارساتا مادین هجبر کر کو ربروی مدبو یا هری مترسیدارو چت جدایاوی ج تیرورینی نو جبر کو دکاره جواکی ویران بکه به همان آوای کو تیرور دکه المجتمع بنفس الطريقة التي يفعل الإرهاب فعله في أي. سەرۆک وەزیرە عێراقê محەممەد شیاع سوودانی jî got helwesta Iraqê ew e ku hemû xaka Sûrî vegere bin kontrola dewletê Şamê her wiha navçeyeke ku dibin kontrola terorîstan de be jî wê li ser asayişa niştimaniya Iraqê jî xetereke mezin be. Şiya Sudanî behsa kampa holê jî kir û got ku Iraq wê welatiyên xwe ji kampa holê vegerîne û pêwîst e hemû welatên din jî xelkê xwe bibin cem xwe. Li gor gotina wê wê rûbirûbûn û şerê maddeyên hişbir jî li gel Sûrî wê şerê wan berdewam be û dibêje ew ê mekanîzmekê ji bo şerê li dijî maddeyên hişbir berdewam bikin wê mekanîzmekê jî deynin. موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي. هلوستا عراقی پشتوانیا یکیتیا خاکا سوریه و دستدانینا دولتا سوریه و یاسای لهمو هرم و همو خاکا سوریه. اف هلوستا که یاساییه و اف برس گریدای آسایشا نشتیمانی عراقیه و هر جهه کی کنه دبن کنترل حکومت سوریه دبه و گروپین تروری دبن. دبه سدم کو لسر آسایش عراقی نافچه و همو دنیای گفبه. لتهديد العراق والمنطقة والعالم بإحتاج أن نتعاون فيما بيننا بما يضمن الحصص المائية العادلة. پیوسته ام هواهنگی بکن جبو پشکن یکسان و دادپرورانه جبو هر ولاتکی و ام لگل ولاتین کو آف جیت جبو گارنتی کرنا پشکن هر دو ولاتان. دما کو وزیر در و سردان بغداد کر مداخواز عالیه پیوندیدار کر کو آلیکاریه به کنال فرمیره بکد و عراق پابند به وگره ولاتین خو لگور مکانیزمین کو ملسر لحف کریه ام حتانها بهوینه کو ولاتین جیهانی دست پیش خربن و به همان رول بلیزن کو عراق کر لهمبر ولاتین خو کو لوی نافچه هنه و بنگاه ایدئولوژیک آخراب تدانین و مترسین وی لسر نافچه هنه عراق پشتوانیا وان هولاد دکه جبورا کرنا دور پیچه و جزاین سر سوریه کد برجواندی خلکه دبه و گارانتی کرنا گهاندنا درباس کرنا آلیکاریان و پیوستین همو خلک سوریه با آوای کو زحمتین وان سوک بکه و پیوستی وان ین سرکه پیک بینه.